Uz muziku lokalnog benda Kuvano vino i sa brojnim željama u srcu više stotina Zvorničana po prvi put slavilo je u porti novoizgrađenog hrama rođenja Presvete Bogorodice. Veselje, vrlo dobro, lijepo, večeras ćemo prisustvovati molebanu. Želim sretnu novu godinu svim pravoslavcima, bilo gdje se nalaze, pogotovo u Kanadi i Americi, pozdravljam svoju familiju i želim sve najbolje u ovim praznicima. Najveći broj mladih pravoslavnu novu godinu dočekao je u kafićima i diskotekama, a najveći dio građana u krugu porodice. U trenutku kada su se kazaljke poklopile, želja nije manjkalo. Ovdje je fenomenalno, kao što i vidite, super prove, dobar bend, dobra muzika, sve, ekstra. Meni su gosti došli čak iz Hrvatske da proslave pravoslavnu novu godinu s nama, a u ovoj godini želim svima sve najljepše. Svim pravoslavcima čestitam srpsku novu godinu, Repult Srpskoj da živi još dugo, to je to. Očekujem u novoj godini puno ljubavi, sreće i zdravlja, što je najvažnije. Tačno u ponoć u pravoslavnim hramovima sveštenici su služili moleban i poželjeli srećnu i Bogom blagoslovenu 2018. I svim ljudima dobre volje i svim pravoslavcima širom svijeta čestitam ovaj veliki praznik koji dočekuju po julijanskom kalendaru. Želimo im svakako da Gospod im podari u ovoj godini nastupajućoj pravoslavnoj zdravlja, sreće, veselja, svakoga napretka ako Bog da i Božjega blagoslova. Novogodišnja noć u Zvorniku protekla je bez većih incidenata u slavljeničkom duhu uz želju Zvorničana da im 2018. podari zdravlje u porodici, mir u duši i ljubav u srcu.